yale a ekom ye maame Akua Donkor no yale a abagana me wakra prekupe na menya phone call maame no ne bapanyi na se chale o pompa ya kai abro no na yeso yale mo dina kokofodua o motafo nda abakwalimu it day a o me mi kasai ye Saturday na ni Monday so wo program wo Royal TV Kumasi eti no ese mi kohwe maame na asana meko it is Sunday na me rush call kwalibu no na ne bapanyi na me ko to no na me bra panyi no e ka tell say bebe maame na yale na kodu no ano odi no da emergency yenkwa ho omokom nko ho teni yo me bisa yale e ba ne sen asama omo ka kire me ne say maame no ne juso esizie sebi ne janan esizie etise obako janan kwa na efra efie ofi na fra na pif na enu baboti ifi ho me du fie me plan so le buy na na me ho signal no say no maame woi enya dia obeba nkwa sister can't believe say me too awakra anajo anapa mo Kumasi me wie program Royal TV e bobe ye 11 me du papa so na phone call by say chale abrano wajemu say chama want to me can say people say say owusu bepa doctor owusu bepa ye rofa obe show no na obema no mess no kwa na ebe dania sebi ema fa ko shek chama want to me kasa okay chama want to me kasa na eye no mudwa ye maame Akua Donkor fia wa fimi apakofa enkomo bebre ene accusations na enam emonten so any social media no so ebi accuse NDC chese ye maame Akua Donkor ekokobo ye mampenda da John Domani Mahama so bo se ono ena eku ye mampeni abesin ko atama osanu nti ode ne court amana kwakoyi ne ho maame ko kan asasemi ewo IPAC meeting asemu eni chebi ena ida so we ya ikote se maame ada ne ni edi ahweban ebi so de subo no ebo MPP chese womo ate anase enam social media no say chairman wuntumi akoka e won station ho say Reverend Osubempa eya obetimi asesa number na eye 8 akwakodi NDC 4 ensa no it say NDC 4 no enya 8 no na so womo sesa no dia obetimi yi omafi 8 ho e de maba beto 7 eno so sa semi ko bayi anche ene ehu say maame Akua Donkor e de afimi nti bi mo kire say maame ni fia wafimu no se bekwati obi dia na eye NDC 4 ne bekwati om se ko ba de say ne running mate ni ko ka say okay minister no be party ni ntimi nto aso bi nti watwe no wafimu a na de say na chama wuntimi kan no eno ena kwakobam ti sa nyema ni enu eno ena mamafo ede sombo ne owo no e hye sa political parties ni enu me saka prophet 99 ewo me nche ha ye no ebe bedudi enkomo ne ebisa ne se ne e koso social media ene ensem a nam ye maame yiwu ehu sai eno hu prophet 99 oimba papa mo wakwaba ejo so ba imba na point sen na me adom na wose eda jana daro jana se okay papa we de bigidi say maame wi wati yeah papa oje a otsi na foforo say na hu no wow maame fanchi akese ema asantimawra otumfo yura bisenya kupon ejane pa body manu ne Awurade nhyira ne odo ne bi akoye a odi ba oman Ghana Awurade manu kwatintin emaye na me gina platform kesi wi so na me chia etiefo eye sofo frimpon owo UK me chia brother Jake also wa Leicester no UK wa ohima na kasa say e body na yem na kakra etimi nko no too much sa too much nko no too much kakra metimi akafa ya de nyina ya maame Akua Donkor hu ni se mema abusua nyina yakọ oman Ghana nyina yakọ oman ahwe adekase sabi yan ma yanti na ko school anko akire no maame we approve kakra woni semti approve apushi ye binu ya adwen adu pempen so bi okay ajase me na tena mitiase me man call media course
but in the term platforms no will be some question. It's a nyansa no e wo ho. What am I saying? And you be a school bebree and just a one nyansa there be. Eti maame ye hwe Ghana abakwasem ne Ghana kamko Ghana puntu ne da maame na koma so. You forget about sika obebeka se bi a we sika na ope ye for no tu nchen. To hwe maame no mode bo a odi wura amonyosem no na in fact ahokeka bi wo ho. We dey say oba betima gina say oni mema ekosi akan di ba maame wako several times enye one and enye two be three going eti the meka ni say ni ma a o me nua no mo eni mi wofa no mo ebusapanyi ebusu ani nyina ni teammate eni ni fani say ni party ko nyina wa mu nyina yakọ na me mra asem na kasa so Okay. metiti wo wiem sana wo ka no se ebi se NDC force ahase ebi se MPP force ahase ni nyina no me 99 meti we me ka sunsun hintasem me hunu se ni amode hye NDC mu hye MPP no enye no kure enye sa na tie what must say Okay. enye sa na tie yale a ekum ye maame Akua Donkor no yale a abagana me say yale a ekum ye maame Akua Donkor no yale a aba Papa yare a wa me yata say enye MPP enye NDC political parties no obi anhyase obi ansa enhyase David na mum yale a aba yare a aba no ene aba a ewo hwa yenim ana ene yenim afa na yi ne ho adi yale a first na epie okay sana owo bi so epie tiri yo yale a me ka say aba ne say me ebi si wo me busuemu okay etere me say yale a eden aba aba because me maame panyi me wakra prekupe na me nya phone call me bra panyi maame no ne ba panyi na say chale o pompa ya kai abro no na ye so yale o de na kokofodua o ma telefone da ba kolemu it there o me ni kasai ye Saturday na ni Monday so mo program wo Royal TV Kumasi eti no ese mi ko hwe maame na asana meko program it is Sunday na me rush call kolebu no na ne papa nyi na me ko tu no na me bra panyi no e ka cha me say bebe maame na yale na kodu no ano odi no da emergency yenko ho omko mko ho teni yo me bisa se yale e ba ne sen asama omka kire me ne say maame no ne juso esizie sabi ne janan esizie eti se obeko janan kra na efra efie ofi na fra na piefu na enu bible tin what you say eti tema me bra no na ese omkoto aduro ombe frɛ no me ni di ko no be frɛ no say omra okora mo twa du mo so koto to ma me yiska edi man say ososo fakoto aduro no okay oyima eti eya na no ese me kwa sorry so for dance me ko Kumasi eti se me kodu a ye be ka maame no e wo paibo mu me fi ho me du fie me plan solid buy na ena me ho signal no say no maame woi enya dia obeba nkwa sister can't believe say me too awakra anajo anapa na Kumasi me wie program Royal TV e bobe ye 11 me du papa so na phone call by say chale abrano wajemu yes ayesho wajemu mamna jemu agest ya na yakosi no okay it oxygen si sin so ni hu ne say enye say yale aba what I say yale ayede aba eti bi ne me ka tro bia o Ghana ha anase bia o bia say obi anhwehwe yi o wo ho adwuma o ye no nya time ko hwe wapomudie wa ko hwe de wi a apomudie ni tie
o pressure was run. But you check his animal way. But never see behind the politics. But yes, sanity. Say, Chama want to meet cancer people say. Sir, Usubepa, Dr. Usubepa, you're rougher. Obe show no bema no mess no kwana e be dania sebi e me fa ko shek chama utumi kasa Okay. chama utumi kasa na eye no mudwa enyo no ro yisi musa meka no You know control ballot. yes it is onis to me say obeka say me dania ade bi Okay. onis atumi no ena obi aso obi aso ka say John Dramani Mahama e papa Mahama ti because say e ma me Akua Donkor e attack ni ti enu ti na enisifo sa hyase de bi sister enye no Mahama why busy your campaign Okay. na say ya ene na say so oko US buy na de na me ya we oko US buy Mahama oko US buy na say ya on na hono ye campaign chama otumi so ye campaign Okay. na ni abre ye campaign na ema pesa mu chese enye sa numbers no 1 2 3 no na esisa abato Say nti a wo mo che ne sa ne say unu say na 8 no eye MPP for a slogan say breaking the 8 and na e ba so mo koye balloting no 8 ni kokodi NDC for nsa it is say bibi kosi na shake bi ba na say ballot no so no ekosesa NDC for the 8 na kwa koye campaign it is say latter days wo mo kosesa no bi om koda be say 7 a asa ebe ha wo mo afisa fe no mo be san start campaign strategy debut bisa ho question say yen kan say number 1 ja number 1 no na tu njira ho na mo wa ase no mmra mo ni debut ye ba ko ballot win for oh okay numbers na be tun for obi a peke e dey fa say obi a peke na NDC ko fa number 1 na MPP ko fa number 12 so e awo chese say e ba ne sampo a ye be to ba for san kwa koye no balloting eno enko ye kafofo because e dey be ka na we nye ka film te no ase ye fi hia kwa David enye sa na ye no we nye ka e ka bi anim e numbers na wa twere gu ho e na wo se mum na mo se be fa foforo e ka ba na bum ye to bi ka won we ye ntua obi ka won ho wo kwa ne ye be mo na ye yusu Jesu na mo keke na ko ba bi okay e numbers na ye share it is ba me number 1 na mo say because of say ye ma me Akua Donkor fi muti no ye pushi omo wa ase no emra ni ma wo mo so be ka se da bi omo ti ase so da ye tu aban foforo it the only thing is say the omo chi numbers new e the go box mo obi a pick obi a pick na can is go for number 1 so e be ka den papa yen hwe ne se ne wo kan yen fa ne se eye santene na yasa ena ne odi kan ne odi to ne mfinfin ena mfinfin ni ba ko ayi ne ho afi santene ni mu a enye no ane se yen aye de eche ne yen ma cha kwadwo na fe ne yasa ko se bibia so obi a so be ka so nti ase boko atekre 99 a ehye ho obi be ka so nti ase yen to ba foforo okay eti na se tu aba na se figure no akwa Akua apai ese ye ko the ese ye ko another election ye tun foforo eti echo no mesigu ho offer number 1 offer number 10 obi sa for number 8 we for number 2 na bia number 2 we fima enu kire say number 3 ma number 2 na we mra we da bi ye be ko new election new numbers ye picking foforo ye obe fa no ene kire say yes free and fair ena me pese Ghana for tell say enya sa numbers no na etu abawo sa numbers na ohu no 1 2 3 enya na etu abawo papa numbers na nka hwe enka hu ugidi me say enka hu numbers na egu on enka hu say on mine say ya fed up no matter how it is 2016 you were from Mahama no what I say on that one Mahama sili tokro bia so timi sili na so timefo ne say Mahama maye pam na kone ekufa domina hwe vote na do deputy Mahama 2016 ejinsem opa fa asoja for fi Russia mra America mra ye na ye to abawo ena susu musu no
And before a big mistake, my mistake na wie. And a mistake so my pim. My ya worse my mistake my pim. Nothing can change. See, nothing can change. Bibi na betima sesa, nothing can change. And a physical so no, unanti abawo say yes. Timefo no, ewiem asase, and ewiem, and nipa woman mo I fed up. Etenye number 8, number 7, number 10 na ete bibi. E ya bato na ekono, nipa na fed up. Yeah? Udu Kumasi ya. The whole Ashanti region. Na MPP ka kwa siwe ye campaign na obi enfi. The whole Kumasi. Obi do Kumasi ba say obi she NDC uniform. And na Kumasi ba MPP stronghold pa. Me say Kumasi ko hwe. Enye so sister, me te be say me na Kumasi. Enye so obi si o. Na say me ko obo ase. Ye ni aban press ni Maame ye obo ase. Okay. Ati a month ago ni. Ogun na mo pass ko say omo she NDC uniform and nam. Oh, who be o she? Ebi batali o. Ni para e fed up o man no mo. Ni para e fed up o man no mo. Eti ni baby o man na ko du no. Enye se bia ye di obi wu a na di ahye obi. Hwe. Wo se na me ka se owo bi epiepie. Di sta owo na epie ni wo. Obeti a obi ni ba. Omo wu agum. Ye be sie no. Sister, enye is sa o. Papa, ewiemu yehu. Enye is sa o. Me see, yeah. Me maame na me kana so se ai. Maame ni film no, ni week ni brapa ni film. Okay. Ye dida mu nyina bom. Oko suna kese aye. The whole headmaster me papa penyi pa. Papa ni film Thursday. Ni follow week Thursday. Na ne ba. Ni fourth born. Bemba o chado tema. Oye, apostle ke foeda. Ono so film. Eti o hwe na say sister ya o drive ni car anya car ebo abegu so pin a o di ni car ni ma ekogu isum bam ni pa se na wie ni ma tu se ne koso man no this time no one to ni me yi a unu ma ye be se mo abum. Okay. Me na me ka kire wo me father yale na mo frɛ na mo Kumasi me do Kumasi me di me bag si hotel na a from village. Oh, who he papa yale serious then me say ofu we pa me say munya botre mate na me ni Accra. Don't believe say my mom tama am ba Accra. Omo bu sam so papa da be me say me nya mai ma mo de mu me say na musika me nya mai eti that very day na me da hotel ma de chi na move ba Accra. Eti be do Accra na me bra pa ni frame say Oko village, Etimishano village. Me see you, Mati. I do some Monday, second me village, you know. And I me frag again so. Me momo no. Ya block me monoma. It's a person me call bank and me for be answer. It me delay time no. Sister, before I me to car me call. Me do we funny say teacher Mante. Put trash home Sawama, teacher Mante. Who best send people no send no rap kunu. Back time. Ajo. Ohima. Ana kana edi kono. Ana me fi kan ko fu different car. Ana pa me koy. Me ko do ho so wie no. Me bla na no so fi anyina ma no ka jem se me bla na ya hia wo no. Me ko do ho se. Ya nyina ti me ko ti me fa no pa ye den enko hospital. Me so me ko do ho no papa we su. Me hwa onyale. Ni person na mo so yale waka dem no mi bedu on na wa dress ya wa ba me che say yenko ene ko fu chire am see you se man fa na nko na bia ya nkohwe na pomudi a ye beka say bia ba me ba no fa se bia ni so e bia ma fa scam ba me ni sa pa na ba e na be gagai ni you ene papa be fu ka ene mo chire me clinic be fa ni ko e wo suhum akwadum me sister. Before you be do Akwadum police station no. Oko share no left. Then sunu any putin, then sunu police station en wa. Me say, and also car e dey ko. Na front tire no. Na adwo. E ma car no ko right then sunu. Isunu.
Wow. Eti me hunu say. Ewi ase no. So ma wani anda ho a. Wan hwe onu maame no papa. Ye be sise mo abom. Asem be fa wase. Ye be sise mo abom. Eti say eyo owo bi aba. Okay. Ah, se Ghana fo e de mo be tu fo pass ma meken. Eh? Asema meken mo ka se de aka mu bie phone la ya. Ka obeti nsem ma amafo beka. Uko beti ese o. Yadeda obi ni ba. Omakonya accident. Yadeda obi ni ba. Papa ni wu anche bia na ne ba fi mu. Ni nua ni fi mu anche bia na so fi mu. Say de owo na koye me ni nua yadeda ya bum. Me ni me ba yadeda ya bum. Say me ni me yire. Say air time. Omanya hwe no. Okay. Sa nyama no. Wen si no. Ne ye mo pai. Ne esi ano kwan. Okay. Papa ade ba konso a aba ewo ye maami ni wo ho. Fi se maami efi se na maami ekwa Donkor eti ase no. Na Ghana fo se o maami ne ho ye nika. O ka asema ye mfa ne serious. Ase na ye se o be ka ho amana do so keke. Eno nti ya mfa maami ni serious. Maami fi mu ya fi nse maamafo ka ne se wa ma ye hu se enye school nko na edie bibi. Na ye ya nko school maami na hu se ebetimi aye bibi. Ase abra no wote ase no. Ye hu sa de no empushi no. Na wo fi mawie no. Afe na sa nkomo na ba ugidi se ebra so se o se ye hwe sa side we ma maami wi e ka bibi kire wo wana. Eye Ghana fo eyale. Eyo man no yale. Okay. Tini you see then eyo man no yale. Se everyone say e papa ekufado o di adi. Se nyina yesi enkoyie. What must say? Thank you. But say na yehunu say enkoyie no. So before for ba ana sabi when man fa da bi ma me fa atames nye example. So no film tem. Atames ba no. Na yehunu say I go slow. But atames film say Kim. Ohon yehunu the videos. Enema oye papa no wa hombrase papa no transfer aka ka Ghana ka be edu no. Wow. Na eme ma me kwa Donkor na sema ye kin. Maame ne yo bi ha sebio sunsumu no na ho odi so de be pri ekonwa no e wo fom na ho odi wo fom what I say so obeja be ma panye wo fom na se na maame ne effort na ho odi na ho kika etie say o we go ti party normally obi one man or the pre-chance opekwanwa onum say o wini but aban na obe wini no otimi di ni hye baabi. What must say? Example like Chirabusu. Okay. Something I'm saying. Something say Chirabusu na saying. Only so or say Okochia Ekufado. Eh? Also Okochia Ekufado. It ain't say who say before so na Chirabusu Kochia Ekufado no. Olusu election no. Eh? Aban no then aban ye man. Okay. And then aban and ye man. Wa opre to me say yefa to minimum. They say o kan fo aban say papa na ye adwuma pa. Na omo twa ne we hye na omo amoa no. Wo so so yefa o man ne hye musa. E na wo kan fo obi say wa ye adwuma. Eti sikase na ye di maw. Ana say police be na di maw. Obi wonu ma o tu kwan a e be ofa VIP. Because of say na going to be easy heading amano. Eti amanyo sem na mo pre no. Most of them are more praying now, more pequena. On pequena. Eh? On pequena. Papa ya also jirebi nitiko kono ye fa simple. Oh. Alankash. Le benya Alankash. Apalu. Akpalu. Akpalu. Yes. Akpalu. Nitiko na sa nitiso papa. Oni say about man contract. Na me ti oni Captain Smart. And the captain put in questions. Aban because na membo am on contract. E to be one ma ba na oba na ma for say bia odini need ye bi eba. Oni me say me say 2 billion na. Menya more than 10 billion last month to achiri. E te kwa Donkor ni de onim say otimi win election no. And onim say amemwo no sebio ni education background no e wo 40 say nothing na meti he. What I say? But effort na o ye ni kire say no pekwanya e wa ban mu
Say the ni makwa embre last minute. Effort no any say. No chere youth ni say. And that's what chira man say. Say one go school kura na. E no chere say we ye den. Aba. Or show crying. Tene a we fi mu no. So bia e hye ne crying. Maame no sebio me na tena meeting mo no subo. Say maame no wadi sika o baby. Why you be as baby? Meeting mo no subo. Enye me ne na ye den. Na eti. Ba na menim a me di mani hu. A ma te no. E na me ye den. Me ka. Because say Akua Donkor. Abo ne hu modin. A kire ma ne say wonim hu makra na wo sika. Wutimi ye den. Ejine bi. And maame no wan jina first. Wan jina second. Or jina first, second, third. What you see? Okay. Thank you. Papa, Osha and Sama aboya. Akaka kranya kwakotwa be na we abeboa. Political era ya ye wumi. Ofo say eye hu de my election ya kwakoto ya na. Well, e she na nye so hard bi asa. Uji. Enye hard. Enye so difficult say. Akua Donkor fi muti no ebe ma esum kase ebe dum man for election no there be. Akua Donkor ho de wo fom. Say John Dramani Mahama and Dr. Bawumia. Sa nipa tu no. Omo no moye oman pillar. Oman pillar. Omo no kita oman se. Say itokwa besi wo Ghana election we. Mo je begu for wo election we mu a na ye sa nipa mienu we. Eto omo mo de chi nyina no ma ho de na wo fom. Eto ma ho de na wo fom no. So mo no entimi kofa sa two party no eso. And entimi ka oman no hihye enhye. Okay. What must say? Ana onya clear. Papa meti. Na me chene say. Akua Donkor ni wuo no. Akua Donkor ho odin e wo hunamu. Ene na ho odin wo susumu no e wo fom. Ye ka say ho odin bi wo soro a. They say Dr. Bawumia ho odin wo soro. Okay. John Mahama ho odin wo soro. Okay. Sa ni patu we no. Omo na sekesai oyele we etu omo ba ko a. Ene na ke be twi abato no akwa akire. Okay. Ene ke be twi o man ga na adwin akwa akire. Because sa two pillars no omo no strong. Say afia say bia NDC for ba be hwe different person say ye fa ne ko. Afia say na MPP so ba hwe different person say ye fa na ye fa ne ko. Eti ene na be twi election akwa akire. Okay. Ene say be twi abato no akwa akire. E be twi o man kan ko e no mam team o man no team po akwa akire. Be Akua Donkor tirabosum nana kwame be dia kon omo squad ni nyina no oma ho ode no e wo fom sabio omo bi enya asem de sia twi election nko akiri Enya sinsanso. David ye betu ase ene na yetu aba na ye betu no ene ya omo group no se ne yetu aba wo Ghana ene ya abato na ye betu omo ba ko fi ene ya ye betu aba na ya ba sa two pillars ni de se ene na yetu aba ba ko fi ma ye betu asan. Yes. Okay. Say ye maame Akua Donkor fi mi se ke bi ekoye so major political parties say NDC flag bearer na NPP flag bearer na kigu fi mu a eno na ke benya sunsanso wa ba ne so enye sa. Yeah. Sana me chire. Okay. Obi ti ka say wo ka ne sa na say wo ni wo ma waka no eni ne ye fi say filing fee a ye je wo mo ye je sa major political parties no eno abi na nketo ani tu a eno abi na independence ni tu a some wo followers a we mo so followers the same ballot paper na nyina no mo ni mu kwa akoda so inte besi den na say obi afi mo ka say ono de as an influence ni so anti e making impact bia Oni baby. So call article 99 so. okay. Ghana amra kire say o leader fima the running mate wo. Ma me example like 2012. Ye apartment film no. John Dramani ma no oye vice me boa. But John Mahama kire mu say o ma panyi e na ma ne so street. E di say Akua Donkor film na. The only thing he say ebia ni oja na name to say the running mate no obeto take over. Yes, when they see no mo documents ni na file awie e wo yisi agia to awie. Okay. Eti bibia no betima sesa e na two na me cho ni say Ghana no e jira NDC and MPP so omo mo dey say ba nyina no ahode kita wo say omo koto musika wo mo ho ade wo fo ala cash kwa ho ade wo fo. Okay. Omo nyina omo ho ade wo fo
But two party na omukita oman see no. Sa oyele na ebi two sa two party no leaders na ba ko a. Ebetwi election no akwachiri. Papa says two parties here working. Obia won a running mate. And I make sure say NDC here. And I make sure say Mahama won a running mate. And I make sure say ebetwi o makwachi say afiansa na beka say bia ne running mate be den. Ebehim ebia e papa Mahama ne running mate ye wan. Maame Jane. Maame Jane be den take over. Okay. It was NDC for the support be den ebeta na chi. Sa na bia Akua Donkor die ya be. Owotumi say the running mate in Betty then I take over. But say running mate in because you no on to me Kodia. And then they send the or Musican Ashi. Scanashi. Okay. And Papa Yan say or Mam run a constitution, then the Kappa Sassim Yabe. Say Niabe Rana. Niaba near a two Akua Donkor. Oh, say or ye candidates. Yeah. Now Akaka Kamia for Swaba. Na wako file ne form se wie na nani maba ballot ne so na wako fimu no bibi sa akosi a sign na constitution no eka. Oh, the only thing is am ya se bia sebio owo na ba eti ne bia mrana da ho be kire se bia ne running mate na odi na chi no obetimi agina ana se party for no obetimi ayi obi fofo ede na ba abetisa ne din e bia yisi betimi aka se bia ye mamu 10 days. And I am 3 days. Move for different person. Other say ne running mate. And now say be different person. Edin dia eden abehye ho. Okay. Etene dia. I said nya de bia edin sa. Say two NDC the same thing. Yes be ka say bia imam 3 days and 1 week. Move for different person. Din eden emra. Etu FPP the same thing. Sa na be come. Send you can say yes, I two major political parties here and Quebec Hano. So say a two NPP and I two NDC say the same thing. The another say, how will be a Chief, mature say NDC NPP. A key players. More minor. Okay. Me nothing me neutral. Also neutral. They say because me no me because you could just see ya. On minor so that name yes, you need them sir. So my name considering. Debbie, consider plan. And you so too harsh. They say start two party no. Okay. And that example like one bediako. Anasa lankash. Sebi ni diemu. Me fa wo enso so wo mo. Me pa cho me sre. Ma fa wo enso so wo mo. Sebi say one bediako kwa na wa pick as a young boy, as a young man. Ah oba no. Sebi bi saka tunu kwa puna. Sister o mani ki share no affect election no say bia kwan be dia ko afimiti no debi affect o man no but dia o be say bia ye be ma ni party no ye be ma mu lete na ya chom say mo founder ene we film no it other say mo do bi ba be prezi ana say mo se mo be say mo film so a mo ma yisi hu na ye ka se mo de den e film e simple. But end this near MPP, so I didn't do a ne, to MPP now. I didn't use the best of the year, sign for few days. A to end this year, year sign for few days. But I'm dating you now, sister, on my one dinner and come baby, on my own casa and come baby. But the picture here, what's meaning Ovia or the party in the song, it's the same filing fee, no. Now, what didn't come baby? Oh, come baby, that's gonna say, who put your me say enko ba bia ade na gira two party ni so okay e two party ni so this say who launch who do pempe so bi na ga say bia be bia launch na kodu no wo so kasa o man di dede edu wachi okay so man di sad voice no edu wachi a e ma wachi e den e yeduru say see no Akua Donkor say atu ni say no say ne krofo e kasa kra na o man no etu fa kasa e ndo machi because say Oma hondi ewo fom oma hondi wo fom omuni edom na be de atamachi no edom no we okay crowd no we oman na be tamachi no oman no we o sa ba ne say no oman no obi kan say oh mami we die what I say but say ye be kasa ma o say no ye tamachi mu ko obi nko ye tamachi no eni ho
Anyhow, anyhow. Okay. Anyhow, Debbie, anyhow. Okay. Anyhow, Yeah. Allah Akbar, anyhow. Okay. Eze papa, wa ma yate asese, ye maame ekwa Donkor ono a na ato no kon. Ne mo me ense ye de ewo ni kwa kwhye se bi a party A party. Debbie. Eye wo bi a this time no ayi ni ti our my gun. I don't know say what Africa country dem meeting. But you wo this time so wo we na you wo bi a ayi ni ti wo my Ghana. Because me see me na mo example no. Ebi si wo me nyime say nchen o. Me mebusu me bi si ye. Okay. Wo wa na se yale e ka wa e na ya say yale so enka emrante ni mama wa wo. E ka mo amani afi. Oh, say e maame e kwadoko type ni bi. Me maame no film e the same type. Me maame no nya say 70 60 years. Okay. E kwadoko I was saying 83. 83. It's 70 going no. Omo no na say yale na enya o. Okay. Oju so ebe sizi. Ojanan toilet ebe sizi. Sorry, ebe sizi. Eba sa na ade na be gira wo yefun. Say yefun abegyina ha. Na abegyina oboso. O chest oboso say. It is a eba sa e yo se fi. It is a wo fi a e fi na eba no. E di toilet ni ju so nyina fraba. Me say BC, yes BC o. Se ka so me make so BC a. Na so be na aka me meti o. Na me dem say me say. E BC ye say ni pam August ya. Ete yale a aba e wo man no. Chama ultimate dey so ordinano e twere no mekire o su bempa. Ana e kwa dokwa kasa na no na koyi nika akwakasa ti a Mahama. Be no kwapo no e politics. Nti ye mfa na se. Na we asa. Na say okay na NDC for any go. Omuni go. NDC for Maame ne kasa asem na NDC panyifo no omuni go. Omuyi na no. Thank you. Omuyi na no. It has said one my ye fan is serious. Okay. Ye fan say ye Tautology West. Okay. What must say? Me say then. Tautology West. Thank you. Once the bluff for the side ba. Papa for us me try to lie. Okay, crap me na kan say. Ye besre o my Ghana. Say na eto ye maami. O my nyina e di awerho emwa abusua. Na maame no say bio amanyosem a odi ne ho ebe wure mu no. Ye mfa mo dirty work na mo ye ne tu nchen. Ye ka dirty work an. Kire say o matem di die we are coming my from story my creative story e the two way so agu we mu fi e fa no tu nchen. Maame na be prove a kire say sabio say ukwala mle wanye school ni bi kwa ankokra na kai na hu say wo so no da da yakopon no e be pagyaw e do pepe so bi so wo hwe me afa me fo no mana fa me pa bo bi a chi so bi ya for prophet 99 e wo 0550 501086 0550 501086 for the 499 na me no more buy okrata sem adwuma sem awale ne ya how bia wa babamu bia no for 99 na nati na bejo so enye sika sem se Kristo maya ebesa hia me da wase Abusia Prophet 99 ene no akwakotwe nkomo meso so beja wo comment e wo video yi ase e dem no we ne sa no na we mi subscribe button no so na the bell no aka ho sa no upload bia ba unsa ebetimi aka eye too much age oko all the social media handles no so I also eye too much age eye also yana kai so be like no wa share ama onye bi so enye bi ahwe adwa papa bi makra. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.